आकाशवाणी इम्फाल मोरांथें बिना पाव पाजरी अहानबद मरुइबा पाव मणिपुर विधान सभा ngasi tongan-tonganba bibhagsingi demand for grants khanagani राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना सभापति ओइदना नमिन इनि चथागदबा राज्यपाल सिंगी मिफम ngasi राष्ट्रपति भवन हौरगनी केरला चिंगनी खाइखिबगी थौदोकता लेखिद्रबा मिगी मसिंग हेनगलकली हौजिक फावबदा थौदोक अदुदा लेखिदबा मिगी मसिंग सनी 38 सुख्रे अमसुंग दुरान कप ngasi मेघालयगी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दा हौदोकलगनी हौजिक चथरिबा 12 सुबा मणिपुर विधान सभा के 3 सुबा मिफम ngasi humni chanba numita tongan-tonganba bibhagsingi demand for grants 2024-25 khanaragani ngasi khanagadoriba demand sing asi state legislature council of ministers secretariat municipal administration housing and urban development textile commerce and industries public health engineering amasung administration of justice yauri सभागी लुचिंग अमदी मुख्यमंत्री नौथोमन बिरेन दिमासिंग असि पुथोकपगलोनेना मसिगी मतांगदा खनानेनेदुना पास तौनबा होटनगनी इम्फाल ईस्ट जिला की अकामपाता पावलोब चलुबा पाउमी अमदा मणिपुर पुलिसना सथखिबा का हेनबा थवोंग अदुबो ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजू अमदी एडिटर्स गिल्ड्स मणिपुर EGM ना अकनबा मवोंगदा यानिंगदबा फोंदोरकली अमजू अमसुंग EGM ना थादोरकपा चिरोल अमना थौदोक अदुदा चेनबा मणिपुर पुलिस की ऑफिसर अदु पुंगनी फुनिपान की मनुंगदा डिसमिस तौगदबनी तंगाई फद्रबदी चथरिबा मणिपुर विधान सभा मिफंगी पाव फोंगदबगी वारेप फावबा लौरकपा याय हाइनसु चिरोल अदुना मखा तारी नाकल अमरोमदा पाउमीदा पुलिसना चथखिबा थवोंग अदु ऑल जिरिबाम जर्नलिस्ट यूनियन थौबाल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ऑल मनी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन चिंगतम सोशल वर्कर्स यूनियन नोने डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन नोंगपोक निंगथौपानथोइबी डेवलपमेंट कमिटी अमदी कैरावगी क्लब अमदी निसाबन यावना तोंगान-तोंगानबा लुपसिंगना यानिंगदबा फोंदोरकली इंडियन मेड डिपार्टमेंट मणिपुर अमसुंग अवांग नोंगपोक लमदम यावना लाक्लिबा नुमित खरनी असिदा लेबाकी मफम कयादा अकनबा नोंग चुरबा याय मरक असिदा ngasi ayuk pung 9:30 meteorological center imphal na piba data matung ina Susampur jila da khwaidagi yamna millimeter 13 yongna nong suki Bishnupur jila dana millimeter 9.3 Tamenglong dana millimeter 59.3 yongna nong suki Kamjong jila da millimeter 10 Ukhrul da 13 Sandel da 9.5 Senapati da millimeter 10 amasung Imphal airport da millimeter 9.3 yongna nong suki हौखिबा निमित खरनी असिदा का हेना नोंग ताबदगी इम्फाल जिरिबाम लंबी नेशनल हाईवे कुंठाटादगी लोंखाव पार्ट 3 गी जगासिंग दा चिंगनि खाइबदगी गारिसिंग चटोक चचिन तौबदा अकाइबा थोकले अखोइगी नोने पाउमिन हाई हौजिक मफम अदुदा एपेक्स कंपनी गी मियोइसिंगी लंबी सेंगदोकपगी थबक सथरी ताबिरिबा पावासी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना सभापति ओइदना नमिन इनि चथगदबा राज्यपाल सिंगी मिफम ngasi राष्ट्रपति भवन दा हौरगनी राज्यपाल सिंगी मिफम दा राष्ट्रपतिना सभापति ओइबासी हदकी असिना हानबनी मिफम असिदा राज्य पुनमकी राज्यपाल सिंग सरुक यागनी मिफम अदुदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह अमदी मंत्री सिंह धर्मेंद्र प्रधान शिवराज सिंह चौहान असनी वैष्णव मनसुख मंडावियाना सिंह सरुक यागनी नीति आयोग की वाइस चेयरमैन यावना तोंगान-तोंगानबा मकोक थोंबा ऑफिशियल कया सरुक यागनी मिफम असिदा मरु ओइना खनगदबा वाफमसिंगी क्रिमिनल लॉ अहुम सनहनबा अवांबा थाकी महि तंबदा अवनबा पुरकपा अमसुंग यूनिवर्सिटी सिंह एक्रेडिटेशन तौबा अमदी मपुंग ओइना मियेंग थमलिबा हिरमसिंग सेमगत सागतबा यावरी अतोपा मरुइबा वाफमसिंगी मनुंगदा राज्यपाल सिंगी थौदांग अमसुंग राज्य सिंगदा तोंगान-तोंगानबा केंद्रगी एजेंसी सिंग पुन्ना तौमिनबसु यावरी भारत अमसुंग वियतनाम ना लेबाक अनिगी मरी हेना चेसिल हनबा अमदी लेबाक अनिगी मरक्ता लौ सिंगु रेडियो अमसुंग टेलीविजन ब्रॉडकास्ट नाट अमसुंग चटनबी अमदी टूरिज्म की मतंगदसु ताथोक तासिन तौदना लेबाक अनिगी मरी हेना फगत हनबा याना चेप मापन सही तौनख्रे वाफम असी मपान थौरम मंत्रालयगी सेक्रेटरी इस जयदीप मजुमदार नंगारांग दिल्ली दा फोंदोखिबनी वियतनाम की प्रधानमंत्री फामिन चिनगी भारत खोंगचत का मरी लेनना
ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ MOU ꯑꯃ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯔ ꯚꯥꯔꯇꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝꯒꯁꯨ MOU ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯈꯤ ꯀꯦꯔꯂꯥꯒꯤ ꯋꯥꯌꯥꯟꯗ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯤꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 138 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 130 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 108 ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏ 8,000 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯕꯨꯗ꯭ꯔꯥꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯔꯤ ꯀꯥꯁꯄꯥꯅꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯤꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ngasi ayuk phawbada akanba nong tabana maram oiduna mi thibagi thabakta apanba oiri America gi Rashtrapati Joe Biden Kerala gi wayanata thokhiba jingning khaibagi thokdokta lekidaba singi mafamda awaba phongdorakli Tripura ki Agartala railway station dagi Bharat ki railway police na ngarang nupi ani yauna Bangladesh masa Nepal amasung maduda mapung ina chenaba Bharat masa ani yauri Bangladesh masa sing adu ain kaina Tripura da sangsinabo hotnarambani Makoi ngasi court puthokani panbayai hoki bisahi ani ahum asida BSF amasung Tripura police na niyong kaina Tripura da naronda sangsilakpa Bangladesh masa samum phumanga amasung Rohingya kunthra ni thoi phagat kiba leirabani Delhi University ki Vice Chancellor Professor Jogesh Singh hai niyongi matungina mingchanbagi thabak loiraba matung university asigi oina hangliba sesing mairoi singi class 12 ki mark ki matung ina leplagani wafam asi Central University singda UG amadi PG ki course singi oina ahangba sit lehendana ba University Grants Commission UGC na khangalakibani UGC na hai sahi ama supa sesing hangduna thambana awangba thaki mahi masing tambagi lamda swathanabagi asoba maram ama oigani UGC gi khongthang asibu Delhi University gi Vice Chancellor na taramna okli paw asina makata na hai mamang chahi phawda Delhi University gi oina ahangba seat lising mangarom laikhe Duran Cup ngasi dagi Meghalaya gi Jawaharlal Nehru Stadium da hawdok agani hawdokpagi match da Yumbu Silong Lajong FC ga Tribhuvan Army FC Nepal ga ngasi nongthil pung 3 da sanagani Kolkata Kokazar Silong amasung Jamshedpur da cup asigi matching sanagani Paris Olympics ki medal telida China na sana gi takaman 13 lupa gi 8 amasung senjeng gi 3 punna takaman 13 phangduna khwai gi makok ta leiri America na sana gi 9 lupa gi 15 amasung senjeng gi 3 punna takaman 38 phangduna ani chu mafam da leiri France na sana gi 9 lupa gi 13 amasung senjeng gi 9 punna takaman 38 phangduna ahum suba da leiri Bharat na senjeng gi takaman ahum phangduna nifumari suba mafam da leiri Amaronda Olympics Games asida senjeng takman lawra kraba Bharat ki shooter Swapnil Kusalebu Center Railway na mahako Group C dagi Group B Gazette Cadre da promotion pikre Siri Kusale Housing Central Railway Pune Division da ticket checker oina thabak tawriba misakni Bharat amasung Sri Lanka anigi marakta sanagadaba match ahungi series gi ahanba nongma masana international cricket match ngasi Colombo da sanaragani match asi ngasi nongthil pung 2:30 taba matamda R Premadas Stadium da sanagani aroibada maruiba paw amo Manipur Vidhan Sabha da ngasi tongan ba vibhag singgi demand for grants khanagani Rashtrapati Draupadi Murmu na sabapati oiduna namit ini chathagadaba Rajyapal singgi mipam ngasi dagi Rashtrapati Bhavan da horagani Kerala da singning khai kibagi thawdok da lekhidaba migi masing hengalakli hawjuk phawda thawdok adu da lekhidaba migi masing 138 sukre amasung Duran Cup ngasi dagi Meghalaya gi Jawaharlal Nehru Stadium da hawdok agani pawloi jare